بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Elif, lam, ra. Bu Kur'an şundaq kitaptır ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onu sana kişilerini Rabbinin izni bilen qarang'uliqdan, yani küfreden yoruqliqqa, yani imanға çıqırışın üçün mutlaq, g'olib, hamma tillarda madhilangan Allah'ın yoluga başlashing üçün nazil qildik. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Asmanlardaki ve zimindeki hamma narsa Allah'ın mülküdür. Qattiq azabdan kafirlarga vay. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Ula bu dünyanı ahiretten artık gördü. Kişilerini Allah'ın yoludan, yani İslam dininden tosudu. Allah'ın yolunun egri bolışını tileydi. Ula haqdan yiroq bo'lgan azg'unliqdadir. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Qandaqlı bir peygamberni evetmeyli, onu biz öz kavmiga Allah'ın şeriatini bayan qilish üçün faqat öz qavmining tili bilan evetdik. Allah xoligan odamni gumroh qiladi, xoligan odamni hidoyat qiladi. Ya'ni payg'ambarlarning vazifasi faqat tabliğ qilish bo'lib, hidoyat qilish ishi Allah'ning ilkididir. Allah mutlaq g'olibdir, hikmet bilen iş qilg'uchidir. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Biz Musa'ni mucizelerimiz bilen hakikaten peygamber kılıp evettik. Onunla dedik ki, kavmini qarang'uliqdan, yani küfrden yoruqliqqa, yani imanға çıqargan. Ularga Allah'ın nimetlerini esletken, buningda balaga sabır qilg'uchi, nimetke şükür qilg'uchi her bir bende üçün elbette nurgun ibretler var. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Musa aynı vaxtda öz qavmiga Allah'ın sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Allah öz vaqtida sizlarni Fir'avn qavmidan qutqizdi. Ular sizlarni qattiq qiynaytdi. O'g'illaringlarni bo'g'izlaytdi. Xotin kishilaringlarni xizmat qildirishga qoldiratdi. Buningda Rabbinglar tarafidan sizlarga cho'ng sinoq bor edi, dedi.
وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Öz vaqtida Rabbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilaman. Agar nonko'rlik qilsanglar, mening azobim albatta bakmi qattiq bo'ladi deb jakarladi. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Musa öz kavmiga, agar sizlar va bütün yer yuzidagi kishilar kafir bo'lib ketsanglarmi, Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Allah albatta hammadan behojatdir. Madhilashga loyiqdir dedi. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Sizlerden ilgiri ötken Nuh, Ad ve Samud kavimlerinin ve ulardan keyin kelgan sonini faqat Allah biladigan ummatlarning xabari sizlarga yetmadimi? Ularga payg'ambarlari mo'jizalar bilan keldi. Ular qo'llari bilan payg'ambarlarning ig'izlariga ishorat qilib, ya'ni ularning sukut qilishini ko'rsatib, biz sizlarning payg'ambarlikinglarni haqiqatan inkor qilamiz. Biz sizlar da'vat qilayotgan ishqa haqiqatan zo'r gumondamiz dedi. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Peygamberleri osmonlarni va zaminni yaratquchi Allohda, ya'ni Allohning birligida shak bormi? Alloh gunohlaringlarni mag'firat qilish uchun sizlarni iymonga da'vat qiladi. Sizlarni jazolashni ma'lum muddatgacha, ya'ni ajlinglar yetkicha ta'xir qiladi dedi. Ular sizlar faqat bizga o'xshash inson, ata-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan narsalarga ibodat qilishimizdan to'smoqchi bo'lasizlar. Rostliqinglar uchun bizga aniq pokit ko'rsatinglar dedi. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Peygamberleri ulağa, biz faqat sizlarga o'xshash insonmiz. Lekin Allah bendilerden xalagan kishilarga payg'ambarlikni marhamat qiladi.
Allah'ның iznisiz sizlarga hech qanday pakit ko'rsatilmaymiz. Mu'minlar hamma ishda yolg'iz bir Allohga tavakkul qilsin. Ya'ni hamma ishlarini Allohga topshirsin. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Allah bizni Allah'ını tanıydıgan yollarımızga yetekligen tursa, nemişqa Allah'a tevekkül qilmayli. Bizga yetkizgan aziyatlaringlarga albatta sabr qilamiz. Tevekkül qilg'uchilar faqat Allohga tevekkül qilsin dedi. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Kafirlar payg'ambarlarga sizlarni zimindan cho'qim haydab chiqaramiz yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak dedi. Ularga Rabbi mundaq vahiy qildi. Zalimlarni cho'qim halok qilamiz. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Ularni halok qilgandan keyin ziminda cho'qim sizlarni turg'izamiz. Bu ya'ni g'alaba mening oldimda turishdan, ya'ni so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqqanlar uchundir. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Payg'ambarlar Allohdan madad tilidi. Har bir uchiga chiqqan tarsa shafqatsiz, ya'ni Allohga itoat qilishga gadankeşlik qilib, haqiqatdan bosh taqqichi halok bo'ldi. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Onun aldıda cehennem turdu. Cehennemde o yerin aralaş su bilen soğurludu. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Onun açıklıkıdan onu yutumlap içip terslikte yutudu. Ölüm onu koruşup alıdı. Lekin o hergiz ölmeydi. Şunundan keyin texamı qattiq azapqa duchor bo'ladi. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Rabbini inkar qilganlarning qilgan yaxshi amallari bo'ronliq kunda shamol ushirib ketgan bir döve kulga o'xshaydi. Kafirlar bu dunyoda qilgan yaxshi amallar uchun ozroqmi savobga erisholmaydi. Bu cho'nqur izishdir, ya'ni cho'ng ziyondir. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Osmonlarni va zaminni Allohning haq asosida yaratganligini, ya'ni bekor yaratmaganligini ko'midingmi? Agar Alloh xolisa, ey insonlar, sizlarni yo'q qilib o'tib, o'rninglarga sizlardan yaxshi yangi odamlarni yaratadi.
وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ. Bu Allah'a qiyin emas. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Ula yani halayıqlarning hammasi qiyomat kuni qabrlardan chiqib Allah'a muloqot bo'ladi. Acizleri yani ergeçküçüleri mutakabbirlarga yani ergeçturguchilarga shubhisizki biz sizlarning ergeçküchinglar edik. Sizlar bizga bo'layotgan Allohning azobidan azroq dabi qila olamsizlar deydi. Ular Allah bizni hidoyat qilgan bo'lsa edi, biz albatta sizlarni hidoyat qilatdik. Biz meyli nali feryat qilayli, meyli sabr qilayli, baribir o'xshash. Bizga hech qanday qochadigan joy yo'q deydi. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. İş bitkende yani hesap tügep cennetiyle bilen devzihiyle ayrılıp boğanda şeytan Allah hakikaten sizlarga itaat qilg'uchini mukofotlash, osiylik qilg'uchini jazolashdan iborat rost va'dani qilgan edi. Va'dasiga vafo qildi. Men sizlarga o'lgandan keyin terilish, savob, jazo degandeklar yo'q deb yolg'on va'da qilgan edim. Va'damga xiloflik qildim. Sizlarga mening kufriga, gunohga, zo'rlig'idek hukmronligim bo'lg'ini yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikqa da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqiza olmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqiza olmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga ibodatda shirik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Shubhisizki zolimlar cho'qim qattiq azobga duchor bo'ladi deydi. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. İman etgan ve yaxşı amellerini qilganlar Rabbining izni bilan ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirdi. U jannatlarda mangu qoladi. Farishtalar ularni hurmatlab, sizlarga omonlik bo'lsin deb salom berdi. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أصلها ثابت وفرعها في السماء. Allah'ның mundaq bir təmsil göstərkənlikini görmədinmi? Kəlime tayyibe, yani yaxşı söz, iman kelimesi,
yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Rabbining izni bilan vaqti-vaqtida meyve berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Allah kishilarga va'zi nasihat olsun deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Yaman söz, yani küfür kelimesi, ziminden qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah müminlerini mustahkem iman bilen dünyada ve ahirette mahkem turguzudu. Allah zalimlerini gümrah kılıdı. Allah halıgını kılıdı. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Allah'ın bergen nimetige küfürlük kıygan ve öz kavmini azdırış bilen halaket mevkasıge düşürüp koyganlarını köymedin mu? Cehenneme yaslevneha ve bi'sel qarar. Halaket mevkası cehennemdir ki ula cehennemge kirdi. O nimi degen yaman cay? وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. Ula kişilerini Allah'ın yoludun, yani İslam dinidin azdırış için Allah'a nurgun şiriklerini koştu. Ulağa dünyanın nimetlerinden bəhrəmən bolunla. Şübihisiz ki silənin bardıgan cayınla devzəktur digin. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Mümin bendilerimge aytqın ki, ula namazını ada kılsın. Aldı sattı mı, dostluk mu bolmaydigan gün, yani kıyamet günü keliştin burun, biz ulağa bergen mal mülktün yoşurun ve aşkar yosunda sadık kılsın. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Allah asmanlarını ve zeminini yarattı. Bulutdan yağmur yağdırıp verdi. Yağmur suyu bilen silerge rızık kılıp nurgun meyvelerini östürüp verdi. Allah silerge öz emri boyunca denizde katnaydıgan kimilerini boysundurup verdi. Silerge deryalarını boysundurup verdi. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. Silerge ay bilen günni tertiplik devir kılıp turduğan kılıp boysundurup verdi. Silerge keçi bilen gündüzni boysundurup verdi. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Allah silerge soğurgan nesanlarının hemmesini verdi. Siler
Allah'ın nimetlerini sanap tüketelmeysizler. Kafir adam şek şübhisiz ki zulüm kılgıcıdır. Allah'ın nimetlerine küfürlük kılgıcıdır. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Öz vaxtida İbrahim etti. Rabbim bu joyni, yani Mekkeni tinch joy qilib bergin. Meni ve mening avlodlarimni butlarga cho'qinishdan yiroq qilgin. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Rabbim ula, yani butla nurgun kişilerini azdırdı. Kimi ki bana ergesse o mening dinimdedir. Kimi ki bana asilik kıysa sen elbette en mağfiret kılgıcı ve en merhamet kılgıcıdır sen. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Rabbimiz avladımның bir kısmını, yani balam İsmail bilen ayalım Hacerni namaz okusun, yani sana ibadet kıysun dep senin hürmetlik uyunun kışıda ikinsiz bir vadaga, yani Mekke'ye orunlaştırdım. Rabbimiz bir kısım kişilerinin dillerini ulağı mail kıygın. Ulağını şükür kılsun dep türlük meyvelerini ulağı rızık kılıp bergin. رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Rabbimiz, sen bizning yoshurun ve aşkar kıyganlarımızı bilip tursan. Osmon zimindeki hiç narsa Allohga maxfiy emas. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Cimi hamd sana yaşangınımda bana İsmail bilen İshak'ını bergen Allah xastır. Rabbim hakikaten duanı anlap turgucudur. Yani dua kılgıcının duasını icabet kılgıcıdır. Rabbi cealli muqimas salati ve min zurriyeti. Rabbena ve teqabbel dua. Rabbim meni ve bir kısım evladımni namazını ada kılgıç kılgın. Rabbimiz duayımni kabul kılgın. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Rabbimiz hesap aladığan günde, yani kıyamet günü de bana, ata-anamga ve müminlerge mağfiret kılgın. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Allah ularni jazolashni dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi.
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Bu günde ula başlarını götürüp alğa qarab çapıdı. Közleri ecilip qalıdı. Tınır qalğanlıqdan dilleri aql idrakdan xali bolup qalıdı. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kişilerini yani kuffarlarını azap kilediğin gün yani kıyamet günüden agahlandırgın. Bu günde zalimler Rabbimiz bizge qısqıgına vaqt möhlet bergen yani dünyaya qaytırgın. Davetini qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hargiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Sizlar özleriga zulm qilganlarning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchu, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Yani payg'ambarlarga chin tutmaganlarning ahvolini bayon qildik. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'rib etgidek cho'ng bo'lsa-mu, Allah ularning mikrini barbod qildi. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Allah'ni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qildi deb o'ylamagin. Allah haqiqatan mutlaq g'olibdir, dushmanlaridan intiqom olg'uchidir. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. O günde zimin mu başka bir ziminga, asmanlar mu başka asmanlarga aylandı. Ula yani bütün halayık kabirlerden çıkıp yegane kudretlik Allah'ın dergahida hazır boludu. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O günde günahkarlarını yani kuffarlarını zincirler bilen birbirine çetilip bağlanğan halde görsen. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Ulanın köңlüki qaramaydın boludu. Ot ulanın yüzlerini orvalıdı. لِيَجْزِيَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Allah her kişinin kılmışığı qarab şundaq ceza berdi. Allah elbette tez hesap alğıçıdır.
هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Kişilerinin agahlandırılışı, Allah'ın bir ikenlikini bilişleri, akıl egilerinin vaz nasihat ilişleri üçün bu Kur'an tebliğdir. Yani kişilerge tebliğ kılış üçün nazil kılındı.